phong Nihang Karbi Baptist Association Women Seminar Difu Baptist Church along Kepaman Ingi ke pangreng pen ali ke do puthak hamren sericulture sai hemalong karbiang long life a pherangki ka humridam Ningka nisi ke chok karlitang tado BP karliarni kachikimo Karbiang long life karbi prime time berta long pen ilisami mirinhan sipi peni bertang ton pen arjupanik tha Pai kuni ni pai ner ke pen ni pai ke ban ni thoma pharman difu baptist church along ni hangkarbi baptist association ni marlia maya hin pen ingdeng thongke bra hinia phong NKBA mate ni hangkarbi baptist association ni marli krung sala pen kachepati mai pedopon Aning kanwanga son thak pining sengkana baha thongke brahinia phong ni hangkarbi baptist association women seminar difu baptist church along si ni thoma pharman pedoponlo kedam tang phai kuni ni phainer kebani pen pangcheng pon si ni phai keban pedopon po aho ka ki jok wana phana por galasiang deng pi phong deng sui si bible along pen a thi pien pon si krung saya maya long than bang reverend tenson b reverend kamsun rongphar Kongchun Bang, Karbiang Long Baptist Convention, Reverend Benting Teron Lapen, Imti Jungla Longchar, author and educator di Mapura Tumpensi, ni Marlia Tumapan Arnama Lampen, Aning Papriponlu. Labangso Krung Saya Maelong, Kadu Kavi Mondoli, Trok Sir Kepa Trok Pen, Bang Paronier Kep Societum, Chitong Dunsi, Aliralon Pen Mai Piduponlu. Nilito maningkan lang sa tabi crane no na sona porwood ni Maria Krungsay at kachipati sinito hipon mo labang so kachipati ni Tom Frank kicheng ko bang ni jo ki an sa tabi non ba ki jo Tom an sinito tiklo at labang so jay make na job nito be tu ba ni Maria tu sa ba sa marang lo kun ko sa mi iso arna wala mes tabi ni thang ang wong ni chiparung ra ni chipati ra pen tu hen tu ni chilang ko ti labang so kimang pensi tu labang so jay ni kay tagilo nito kachipati sa tabi asonson bang kep asipen ni Tom asipen bahinia asipen la kuta bibi sa may pinengan ni kanang bangin kung kep rahini apong jok bangin dun bang kep asipen kachipati daan si eman kono lapen kung sai sa may kung sai ki Tom fi ansi nito enlo isya kung sai long bangin anti-human trafficking non-hot issue na kay naswal isual kuta ganito kung sai ki kono lapen Tom kono News Report, Karbiang Long Life. Inki ok ilina long pharo ke thom lapen honki ilina long pharo troxy ansi non an hithi kulat along chojor cholang bom Hamren Sericulture Superintendent asai hemalong Hawararat kahumri dampen inki ok ke pangrengan parta honki ahom ke jor ale kachipadoji aphan awar sai kimi cho endam hurtha Inki ke pangreng ko an akisung akijoy doma aputhak Hamren Sericulture Inspector MS Rong Pipen ke thana puthak arju iksina Labangke la pulo non ilitum la kat kukun busi pulo hai la hithi borwa long leke jor hai ke cho jor dam hai rong sor inkia hom hai labangke discontinuous filament binak posi a hom pen hala anki ok bangke separate kurivek nahi nasi hala kat kukun si bonai nang kok
kat kukun ke non market along bangke dak hamren weekly market along bangke 750 si suli bom lang cita non government pe non circular nang lele lang cita ador pasupu sipu non nalo apente laso isi nalipan karjuji la inki ok bojar long ke jor ilin pen parotroxy ahom bang ahom bang troxira poket parotroxy ra poket ma la ke isi pangreng bang ling sita la so dora bang ke dak bojar long chojor lo pulutang te nang litum bojar nang le ku si hala be pari atum bang ke ingong kok po de la ta isi nal tum phan ke than mek lo la ke bojar ka jor cholang adim ave pu je than yok phlo lo tang te a ok an nam bang nang li than tu tak te ok anama bang ke la pre-pupa basi pulo English men ke hai la bang ke dak alom ke ini pharo ke thomle nang li chojor tame thang ake loss ke avi la sita non default ma hai tame pharo free si ilin long jor poa pharo isi bude pharo free lomati si dak hamren along mata pharo alin kang thim le pon bude pharo ke thomra phoke bak long kita poa le pon pulo te dakta pharo free ke Hawararat kahumridam kavidera jok sericulture sai hem cream simpen chokomar tumsita amit hanga sai ke claim kang RC teklong Hamren pen Daniel Linghi Carbin Long Life Paikuni ni pai sirke barni Nongnam kachi thangklong abarim lamarjan kachi parjana bangphi karitang tado bipi karliani ningkan isi kecho kachi kimu karlitang tado bipi inut jutang jubat nimrokom anparta lunlam te momati lamarjana long kachi parjan ver abangphi lapen alang liphan ke karbiang long arara tumpen ke sarpi ke hai pusi hokpon iklo Alang lige ke damtang pharokre sir kebra trokner kebra ke thomaning kansi amahang thekpot inglo lapen bi hek pen sitami lunlam temo anparta jutang jubat nimrokom kaching hon thektik abang phiklo Karbi Film Society anparta KCS along sitami kachipaduk pik abang phi alang li pinnangan Karbi lamarjana long chipajaran dunsi Karbi anglong ara raphan entertainment hin pinnangan chipaduk abang phiklo sitami alang li ke damtang Paikuni ni pai sirkep surhini ra inkora ki thom aningkan alangli breast cancer ki so pen ajok ningkan isi che song pen labang so pirt hepen che voik chuilo la so jok kidam tang paikuni ni pai sirkebarni alangli karlitang tadu pipi ningkan isi kithi arani ke talon panahut Karbi Film Society mai phu Dilip Bepen ke chenglok penan artist anparta donra batum chitong dunsi mesem me adpen ningkanisi kithiarani talon paniglo nonni litum Karbi Long Life pensame dak ini litum kaching honai litum angjir ihut si litum han Karbi Film Society long same jutang jubat lim rokom long same lang liga nang sepaduk dunai bang kilo lang liga nok bepilo same ningduk lo lang lila bang sepit hepen avelo la sepini bangke ningkan isek ningkan isi kecok la bang suarani ada kitiani talon pon along pini bang penang artis tundanang cetong nundo lima artis pencengok jipo don rap pen sepu lang lihat pai dulu Kalau ini tuh nilineng, terus kami kadok itu macam lo, tadi bipi lagi nilineng lo, lasi kecewa tang pun ani kan isi kepleng lo, lasi itu laan as mana lahai kipalong let asap ubek kita menilitum hemisi penilitum jipo an artis kita do laan lapu cingrum pensi Nineng jo pini nilitum ada macam minggu ani macam kecil morni lo nilitum kecing honai kado BP artis alang kecewa Arni macam ingkan kecok so kecil morni lo nilitum sampai nilitong Semetra lamang lah lo ningduk pikalam tini iltum kacing honai angjir karditang kado BP lo bangso Carly pini ningkan si kepleng arni lo lasi kado kawe ta pini lo bangso omsere tum dance tame
ini alang li phan dhupe suet mir puwet pen samai puthot alang li arnam arni ke plangtang labang so ning kan si ke chok arni alang li long arnam pharo labang so hirjume nil tu ke chohan la pente alang li phan samai chomlong so along dodun pame pusi ni tomehin ben puthot arnam pharo long hirjume hang pi thulo News report Bikram Teron, Karbing Long Live. Pini phai koni ni phai sir kebarni ni hang rong ke the 5 miles di phuman jaka cheleng atowar waisong aklamalong trok angdeng phu waisong karchuarni aliralon pen ketalon pon ni jang hawar waisong ser hong thom amai pen patyo piponsi aningkan wanga son thak thak pininga sengkana pharman ingdeng trok phu waisong arani mesen pen katalon pon ada por phai trok sia por pen kurusar kolom sing be pen japon si waisong avur kimatha padoponlo bang sopi phu waisong akumlina phan mira lek pe iponsi chekimo padopon ada por phai krisia por pen radamai pi pedoponsi waisong ser hong thoma mai amai phu rupsing hanse pen mai chari ponsi mai ke phalam thela pen aluhi ke pachinia por jameson rong hang pen sia por en ponlo mai along hema sar sikari tiso pen phu waisong aphur kimu than pajirmi pon laben bang song mai long al hiaman peng pen VDC chairman miso terang pi wo phong asar long sing be laben SGB rong asar atung chetong dun ken tidama formu apur kemu amoka chiri pameka sinang kusi nilitum chiri kusi nilitum pining pen 2000 koron ninkan helo nilitum nilitum waisong apan ini tarik sit ke nilitum nang tek talon lo nilitum la akum linta elo Nonita nihang hawak lapen ken nihang hawak abang so kecil trek dak ajo ini nasi kopi apot ma ba koson ma pu nasi ini tum la paisang serong thomo mang pa trek dat pen ini tum kita liblo nasi ahok bangke lapu nihang hawak nanar bangke tu richo wa mena bangke avek kita bes sakar biang long nar bangke richo kudu nasi ahok hak lapu na richo TV komasi nang paja pondima komasi tip kidoji ma pa jo ini si nilitum himasa kumar fan si bat nangi ma pu himasa ta nilitum kado be terang rong techo sa lipu waisong charong thom akir pi pon ini waisong arani pu ihok pon iri pi ame tuman thurore ne athema nilitum terang rong chu ahok pet si nilitum himasa pusi dhan bom tak heglong de ajo ini si la waisong charong thom asong atiri pi tu rang tu maku pi asong tuman churu tangkela pulo sinonang ko so kami News report Karbing Long Live. Kedamtang phai kuni ni pioneer kebarni diphu pen lamding ke chelenga towar akile ke no parpik adimalong an sanjiphang chola penari sang hotum pen amithanga khia dat mati tangka chirung ponsi JCB pen towar pachiklamsi longle pathok ponlo Chithandami labangso ka chelenga towar ningkan pli pho prang simplex company atum pen difu pen manja la pen difu pen lamding ka cheleng towar selam ponlo bonta towar ka selama bang pabeng kang hoi si simplex company atum bang damjun la sojok nona bang ki ka chelenga towar along pen along ke damno pinalo athe lo ke charli au so mar school ki dun men so that hut medical hospital ka chepon la pen ke tong seko pen mai meeting ki dun jia phan anta ghonta isi kinang jia dim ghonta ke thoma por an ende titika sonlo la sojok sanjip phangchola penari sang hotum ami thanga khi adat mati tangka chepadam si JCB pen inhan paphursi towar ka cheklam clear dimalong pa cheklam ponlo athela bangso towar ki west karbianglong lanka hojai nogong anta kachiling atowar lasi karbianglong chadmas council kechari Dr. Tuliram Nongkhang CM Lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma atum prabjin pen towar ik thing kasalam pijia phanta sanjip phangcho tum pen kachuning ri padopon thu litum lumbajong mate karbenglong headquarter dipu
labangso dipu tu lamding road dipu bus stand pen lamding road hodak Guwahati tu Silchar bypass an kilometer thongkebra sirkep adak lan vet adak litum towar ke hen opiga jok litum labangso keceleng gontai se towara di malong dan memang ke labangso towar ke no jok gonta ke thom aran nangko gede pulutang te gopi polo pulutang te ke towar ke hen opiga jok ar weke jang lo pulutang te damun e gari ka ching thang lapen laso ar weke jang lo pulutang te school so madum ta aporating le dunde sona thaksi kisuk kecelang atum ta me aporating pada tamang gede pen inun bahani tum kisung ge punang do lo lasi pini karbeng long arat mate non kecari bom BJP sarkar Dr. Tudarmong Hang lapen Dr. Hemanto Biswa Sarma phan li chunu ringan tuman la labangso atwar tong sekot pen mate labangso lapu hawan mate lapu arat tuman matha pen tong sekot pen towara bang pa misena sonte misena ma bosin di chunu ringan tung lapen labangso atwar thosi ke hegeding pen ana leng thetum tami che halat lat lo CMN penceng lo kadok MC teman telah soto wajah jalan lo son kasih kapre kaleng thetum man telah soto wajah jalan lah itu tami hek ponlong lo ma bosin lihin penceng li tung News Report Karbing Long Live Tang Tipini Karbi Prime Time Aberta ke lapan si Kang Ton Paniklo